Tugambirine ati aciari baurito nende gutumwochore na nabo kenda kurigiria na banende kuthira bakera kwene antu baome mukarigete wa kiama kia tungira kumantere chegembe wite onto bukethira nende bubuguni na botira kinyanja ite kwithira ikega kana kumaniana na kwithira bakiura michi Nicholas Chavari na Nteto. Thai tukarienthia na beto tubere kubwithia mapenzi mapema yakareta madhara ndene ya uturo bwo njira embega ya ukabanira na ana kugia nda batabangirite na muno nkoroki gituma andugo ochagwendo cia ana abanini injira ya gutigira ciari bakwithiro beno chore bwa karibu na ana abao na muno nkoroki kubarageria muno mantoni mege migarukire ya mere warira abaukura nikenda abathina mbere bakithagirwo beno umenyo obuganu na muno kwebebaniria na mantu ma antu barabomba kwithiro bakija kubeneria oikuringana na Bishop Sami Mwithali ulane mukariri ingite igwa ngwataniro ya atomeria abagembe na muno kinya kuma kire Pastor Esther Academy urane mojani imataro aciari bana keni tobwethie ucore bwakue muno na ana beto na tubae kirira kira kiagirite aciari bo bonthikirite nkendo bwira atiri kanya igakulukire karana bare ya kwirwo uma okia kuolelia thai kwina mwanya no turo bweto bura twakurire thai ni kenyenge turire ndenjito na ibwe o karanthe waria uma na mwana kuo mwelese no bwethi ocore no nturiro kabwethi ocore na mwana bwakue bwa mutethia nikenda atikaruke mantune ya mae kana kinya atikangaratani oturo bwawe ntu itarira kwithora kwina mabandiliko ya mwiri ndene yokura ba mwana muno mwana omwariniria achimana chena antu babaye ba mukachia na bakanjirio muritana mantu amaingi na yangi baibonela cia akaba batetheria kwa hivyo muchiari yukia kanya karanthe ya mwana kuona mwana akinyithia kuma miaka 8 10 au anjiririe kwaria nwe muno ana ba aciari ba ekuru na kinya akuru baire babaiba kumeneria abura migongo ya thwethira bai mabetiani no ende egitarire gutiithiro kwina onto utabo no nto bakwithiro magwatho imajire na araba kuga onto boibo butumete tolela cia mwana omuchiari ungi ninge no nto nario ni aire thina sheria ici ejire cia kurieriana ura wakanuka cia mwana ithaka no amukemea kinya wona akiata cienjira nderuo te wetha cia uno nto wakemea mwana ithake oita kiri muchiari akirira muchiari atenda kinya kuria nimbibi atuma muchiari uronge kana muntu munene urakemea mwana uyu muongo icu yuita nambere kuinyeleka na na betu ibaba wita nambere kuinyeleka na kuria antu kinya banene bakumenya baketa bakaua mantu ya na tueka yokua Ethethia babikibiki baraba ingene ndendu kimbithe ne bethirite nende bakia umataro na kurwa bethira bakibuta kikundi kenda kuguneka na mirandi mwanya obrane ndipo omba kwithira bayikura kia biashara chio batariri nende ontubwara kinyaba oretu batige tikirio tumirwa ni siasa kire kweningia mendekithia yo nende chambirite kwithira kithonda kia mwandike twande tomudhuri murioki na Nteto ekinya biashara bikibiki nemwe biashara ile chiro na mbesi nyingi inde baraba gutia bikibiki ji no bde batiko guneka kukeja kuthwa batiko itanwa njere wika mutithu ndire kuthambia bikibiki ji ituje industry bonda beto ba bengi it's a multi-billion business in Kenya lakini ridhore leo litetagibwa kana ntu baba tie empowered boyaga but they can do much more apart from gwetithia ntu bara pata menyano batumikia njirengi kami kumeka savings na njirengi thitha ya biashara yao na baka make savings out of what they are doing kulingana again arwanda bikibiki nda machine bena members 110 nogetoteka bena members ba bengiu bako gwenyi pande. This is one of the things ira antobeto batedro bemenya ka antoba bonda indi bakeje guitano na bakonerwa to empower becha tomba kodogania tukagora inami unda yetu tugaka estate chetu chabia mabebi kibiki na tukomba gutethia i baketi kiri gutumika botho kukagitane kaga siasa arana siasa beja bakaba 50 baba chiringi 10 at the end of the day dirau lakini ana siasa na ndiba menye youth babe empowered barenda projects ira chombo tumika kebo
kubaendereire kimaisha kakura bombo make savings no tubatu ya ntuba bikibiki tutwire gutumirwo ni ana siasa tukaewa reflector twaja tukero tukathithirwa no teu tuthithairwa batu twi antuba bikibiki tukuka round age tutirende gutumirwo ni ana siasa twitura ndamu torwa no ntuba siasa batu turenda mutongeri ora wina maono na mutongeri atojo kweja atwa gintu gititwa athurana no ntumbecha gachi athurana ikundi bibinge no ntubondwa kanithi na mubunge wekuru kaunti-ini yo ya Tharaka-Nithi Beatrice Nkathanyaga nethite mbere na kwithetera kumania na ripoti yegiye tumirwo gafa ugwite ni miario ikwithira itambako nende ni andu bakibagi siasa amana bona chititi witana mbere utungatira kariba na Nteto yi Mubunge Beatrice Nkathanyaga ende ne bagite giake mwanka wa 2022 angantenderete na wira tonga buka ugambenuke kwa nyaga nkeno na totwaritwo cukuru na nginya bara bangi nturani amwe na utwika na kugwata nchengo endito kumania na Nteto enu. Hivyo wale watu wanaona vibaya nikipeana pants kwa mtandao ananiweka ati ndio ile kitu anapatia. Hebu ambie hiyo msichana akae bila pants. Kiongera augite na twiriritwe marietwa nkutho nuntu ba wira-inu indi amwe nogu akathi na mbere kurutira kariba kaunti ya Tharaka-Nithi wira Radio ni tukoino bambeta kigate nkaulia baera kombeta kimandasi neke mimi kuna shida nikinulia mtoto mkate kama wanaomba kuromba mkatoka mnenkera iga no maana yake umesikia si mmesikia nyinyi na masikio wameomba mkate sasa nikiwapatia kuna shinda gani barabange bakambita kashia matangi obawe kwenda itigi yakwa onto matangi nkonenga nirambi kwena thena yako nenga na matangi shukuru muthia kiaria ri cukuru ya gutinda ya gia mpampo arara nenkanagira cheki cia bichi kiritwana twa cukuru enu kadha uritia chiari batiragire ana bao kurutha bwega bora ili anashika kwani hii nyumba imejengwa na daktari ni mwalimu alijenga hii siku na wale wajijenga yes na tuko na technical mingi sana Tharaka-Nithi County. Kama unaona mtoto aendi hapo ati kwa sababu neighbor yako alienda university, nani alikwambia mtoto yako ni ya neighbor? Wacha aende technical atushone nguo atukathija atutena nguo tukatumiro ibaba thite university to mwaka twake nyomba na igakwa rangi na itino kethe bonde ibathire tukuja gwikarira ki wekyo. Kwa hivyo mtoto kama aendi huko, tafadhali mtoto asaidiwe na njia nyingine ili anajua. Na kumero no tukutha tukiona akanyaka kuno kaende ugeta kurancho kerete na Nteto ingi ama hapo leta driving license. Ala, gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye msikirani hapo. Hebu meza bodi kidogo. Kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunakuuliza ni station gani bwana? Angalia hiyo mbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station bana. Na tunataka kujua ni station gani. Na mbavu bwana wadada. Weru FM. Uno mundune eja werune. Miaka ithatu mithiru mbeu yahandwo kathetune kamumiru narua mbeu hiji niumite yakura na gutwika weru bwa mumiru kumathoci mwankantonyeri weru igwiciragiria weu na weu wake yuku nerenzo ane mwaka mwarika ithano yukure murungu piwaga weru butharaga mundune na mundu chotabuchinda Weru TV ne tharache weru buno kuretera Nteto chiama
chewitikika na itekwendera uterano ruriku na nikyo gitumi tugukwira uma mundune ija werune nuntu batwi nitwi weru bwaku thaa 1:30 na thaa 3:30 cia ugoro kuma methani yetu ya Nteto ibwega nio ntu bwago twitikia mundune ija werune Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka jana. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukama. Tunakuletea mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutigagwe kombo eketete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. Weta, biribiri yake na bwana biribiri ni onkabonera bondro mieru are murume. Kiti onkundia roe nyambere twaria. Kiti murume mirongo 3 churu bando mbiribiri cha 20 na bwana. Kiti murume kana botomite na biribiri enkomenya inera egeri nyabatalaisa. Kiti. Inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. Nkima endhongi ithondeki na mutujua mpempejo na vitamin na minerals kenda gukwa inya gukura gukwega na kinya ombani bokoro na mirimo mwere na jwaku mutujua nkima joraha nejojo na intobibi beyond na ijo mutujura muthongi na jwagirete kirenja yaku. Ja enjaga imakairo gimaboyo bomwere ethuraga mutujua nkima joraha premium maize meal kuma kamboni ya Joy Millers ne mutujo thondeki no tarambo egoro botheru joena mushamo jo mwega joteringithanwa na mutujo ngithokone ibwega kire customer beto ne gweta na mbere gotwetekia na gotogwata mbaru Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Na tuchokera nende tuwetabia nete kampuni ya Rue ya kunywea tulivu ni ambirite kirabu ya mubira irenjira yamwe ya ukiria ntura kirabu nende kuringana na rungamedi ni atega tetheri ambeo mbede kukuria chiewa biona kinyao batetheri ya kumania na monto ya rombe ya kudira nende ya kwenyangia. Timu ije rari na thini nyingi muno kinya batirombaga gwa fondi kugura mubira urona ari munye iba kwitwa beta gusetha inyas place like Nkubu batikuona ngarama because all these youngsters babara setha bena ngingi bolita. So what we want to do iko ba support in everything to ambirite kuma uniform to abaronchira logo to abadithiria all the collaterals ili kwendekana gi football na kinya apart from that itoko batekira care of the coach ito batekira care of their monthly expenses, transport, first aid, watafika mbali. Now the other thing we want to do iko ba empower through projects ila tukwenda badithiria as a club tumbe ko banenkera self sustaining projects na tumbe nya some of the players that are very disciplined and very good to be absorbed in the company. So in a lot of opportunities ila jombo tuma achedi betu kana yudi betu bomba ukira ntule neje momogo na program ya urithi bwa ng'ombe non tutuko expect ko ambiria kuthithia yogurt juice yogurt kwena mantuja kuthithia juice achedi na no baithia program ja kwa kimba go tap those opportunities ntule neje even beyond. Non as we are talking to lift kirabu kia kanati company ya nturaki weje tulivu ekeja guchinda ligi yeje tonto ndina mana ande with that support no bachinda ligi yeje
timu yeje ya Tulivu beja kuchinda ligi ya South Imenti, then next bakaitia level county na rande chairman na Bomba County tukabato Mamoka regional. Kwa it is our dream that timu yeje kombo kura igisapota wa tontu na ndio take kwaga kira ketharage challenge mono sponsorship kethira antu ya mafuko iba kumba gutwenderia migate tukara migate na ba tuthithiria timu ithongi sana mawira to mafuko beyond Tulivu Bombers. I think you know njire kumiki Meru great. So congratulations my dear brother. Muntu atagenja na araumite. Kethira no itangu ge America. Kethira no itangu i Nairobi. Kethira no itangu i Mombasa. Utege na araumite nja. Jana ndi babu bombite utege na abumite. Na industry buthithitie te industry kubo find bwinka. Ngothikia thina tumite medical services. Sasa tuna team doctor aja. Dream yetu sasa sisi tunataka kupatana na kina Gor Mahia hao. Tunataka kupanda KPL na Mungu ngana kuna tinende mashabiki kwa mudhira ya maro ya kirabu kya Manio kuma Meru nende baramumbete kutaba icheza na mashabiki bangio ba kirabu kya Manio nende kwa kumantere chia na nyuki kemuchezo hiyo ntukoro nende mashabiki ba Meru barambere kugira bakiura timu ungo 3 kwa 1. Haya anakwenda namba 9 push. Mbeta wa Kiremi Murongi HB ya Manchester United na Nyuki nonto bot itokale ya mubira jo munene mono na Nyuki Stadium yajo tomereto board mono na toaja close very close mono okay usolebo gol 3 kwa 1 na kuma auto sokato ya na children's home Zidek na tujire gutethia ana betu bara ba less fortunate